Angama hojjetteef galateeffamu waan qabduuf sagantaan kun kan qophaa'e egaa daraartuu tulluu keessumaayyuu atileetiksii keessatti waggoota 22 oliif hojiilee jajjaboo hojjettee jirti gara hooggansaatti erga dhuftee asis hojiileen ishiin hojjette boonsaa ta'uu kan namatti agarsiisudha bu'uuruma kanaan egaa galateeffamuu qabdi sababa jedhuun sagantaan irraa kun kan qophaa'e. Egaa boonjii akkuma tikaaste keessumattuu kanaan dura namoonni biyya isaaniitiif bu'aa guddaa buusan atileetonni hooggantoonni gurguddoon biyya kanaaf dhaabbatanii jiru alaabaan biyyattii ol ka'ee akka inni mul'atu addunyaa irratti taasisaniit kan jiranu keessumaa gama atileetiksiitiin waltajjii olompikii akkasumallee shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti bu'aa guddaa kanneen biyyaaf buusan erga lubbuun isaanii darbeen booda yookiin erga boqotaniin boodaadha kan yaadannoon taasifamuu fi maqaan isaanii daandiiwwan garaagaraa maqaa isaaniitiin kan inni mogga'u jalqabbii gaariin bara kana akka koreettiin hundaa'uudhaan namoonni muraasni eegalan kun fakkeenyummaa kan qabudha. Koroneel Daraartuu Tulluu atileetii Baarseloonaa irrattiin injifatte akka Afrikaattis akka Itoophiyaattis atileetii gurraattii jalqabaa fageenya meetira 10,000 injifatte ta'uudha. Seenaa guddaadha kan isheen hojjette. Seenaa isheen hojjette kanaaf beekamtii akkasumallee galatoomii maqaa biyya keenya ol kaastee waamsisteetta dhaadannoo jedhuun guyyaa har'aa kanatti sirni galateeffannaa fi beekamtii kennuu kun bifa kana fakkaatuun bakka hooggantoonni olaanoon pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni sadarkaa biyyaattiin jiran hedduun bakka argamanii fi atileetonni sadarkaa biyyaattiin shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa akkasumallee olompikii irratti sadarkaa tokkoffaadha hanga sadaffaa ba'uudhaan maqaa biyyattii waamsisan hedduun bakka argamanittiin kabajni taasifamaafii kan jiru. Egaa akkuma kaaste keessumaayyuu erga gara hooggansaatti dhuftee asis hojiilee gurguddoo jechaa akka turte himaa turre akka fakkeenyatti keessumaayyuu atileetota kanaan dura biyyaaf hojii guddaa hojjetanii yeroo kanatti hin yaadatamne siidaa ijaarsisuudhaan baasii federeeshinichaatiin jechuudha hojiilee gurguddaa gama hooggansaatiin hojjettee jirti hariiroon atileetota waliin qabdu federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa maqaa badaa kana dura qabu irraa haqxeetoo dorgommiilee garaagaraa irrattis biyyattiin qabxiilee jajjaboo akka argattu gama hooggansaatiin illee hojiilee gurguddoo hojjettee jirti sanarra darbees egaa milkaa'inni ishee atileetiksii irraa ka'ee sadarkaa hooggansaa achirra darbees ammoo karaa investimentiitiin kallattii garaagaraatiin atileetii milkoofteedha egaa OBNs kallattiidhaan taateewwan as jiran kan simbiraan ga'u ni ta'a isin sangaa xumuraatti waliin tura. Tullu ክብራትና ክብራን በጣም ባጭሩ ዛሬ የሚኖረን ፕሮግራም እናስተዋውቃችኋለን። የአባገዳዎችና የሃይማኖት አባቶች ይመርቁናል። ያንን ተከትሎ እንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር፣ ዶክመንተሪ ፊልም፣ ደራርቱን የተመለከቱ አጠራጥር ያሉ ምስክርነቶች፣ የሽልማት ስነ ስርዓትና ደራርቱ በመጨረሻ ራሷ የምትሰጥን አስተያየት ያካተተ እንደዚሁም በየጣልቃው የመዝናኛ ዝግጅት ያለበት ፕሮግራም ነው ያዘጋጀነው። በዚሁ ቅደም ተከተል የሚቀርብ ይሆናል። mi dokumentariin haala jiruuf jireenya atleetii keenya irratti hundaa'e ni dhiyaata. Yaadaa fi raga ba'umsa waa'ee ishee irratti ni dhiyaata. Sirna badhaasaa adda addaa kan jiraatu ta'a. Yaada atleet Daraartuu Tulluu kan dhageenyuu fi dhuma irratti immoo waldiiwwan weellistoota bebbeekamoodhaan kan bashannannu ta'a. Your Excellency, our esteemed guests, ladies and gentlemen, our itinerary for today's function is as follows. First, we shall receive blessings from our community and religious leaders, followed by entertainment interlude. Thereafter, a welcome speech will be followed by a documentary highlighting the magnificent achievements and accomplishments of our global hero. The apex of our celebration will be a grand speech by our guest of honor after the award ceremony. This will culminate in a sumptuous dinner reception. Please feel at home and enjoy yourselves. ከውጭም የመጡ እንግዶች ስላሉ ነው አልፎ አልፎ በእንግሊዝኛ የምንናገረው። ከዚህ በመቀጠል የአባገዳዎች የሃይማኖት ተቋማት ወይም ካውንስል ተወካዮች አባቶች አሉ። ወደዚህ ተመጡና እናንተ በመሰጡን ምርቃት ነው ፕሮግራሙን የምንጀምረው። ስለዚህ ወደዚህ መጣችሁ አባገዳዎች የሃይማኖት አባቶች እንድትመርቁን እጅግ በጣም በላቀ አክብሮት እንጋብዛችኋለን። fi abbootiin amantaa gara waltajjiitti dhufuudhaan sagantaa kana eebbaan nuuf saaqu jechuudha duraa duubaan.
Nawfalcha waan nagaan nu abulchu daabii sawii nu oolchu irraa gora nu oolchu daraartuun biiftuu Itoophiyaati biiftuu Afrikaati biiftuu addunyaati akkanumatti rabbi addunyaa ishii irratti haa irraanfatu rabbi addunyaa ishii irratti haa irraanfatu maatiin ishiitilleen akkanumatti nama addunyaatiin ga'e nama waaqayyo gammadan isaan haa godhu ani jedhee rabbi haa jedhu ani jedhee tulluun haa jettu ani jedhee gadaan haa jedhu hana wallaala rabbitti nu haa guutu. Nawfalcha waan nagaan nu haa bulchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu tolaa nutti haa qabu hamaa nurraa haa qabu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu xinnaan nu haa guddatu guddaan nu haa bulu wallaalaan nu haa baratu barataan nu haa qaroomu xinnaan afaan guddaa haa beeku guddaan afaan xiqqaa haa beeku dubbannee kan lurraa hafnu haa ta'u ani jedhee rabbi haa jedhu waaqni haa jedhu tulluun haa jettu malkaan haa jedhu gadaan shanan haa jedhu daraartuun akkuma maqaa ishiiti rabbi ishee wajjin haa ta'u rabbi ishee wajjin haa ta'u waaqni ishee wajjin haa ta'u aleelee bitti rooban nagaa gadaan kuufan gabbina gabbise waaqi. Nawfalcha kan nagaya nu oolche nagaya nu haa gal biitti nagaya biyya nagaya barri nagaya baartii nagaya badhaadhinni nagaya bultii nagaya bobbaan nagaya ganamni nagaya waa hundumaa nagaya nu haa godhu baartii keenya angoota baartii keenya kan lafajii tana beekomtii nama beekomtii qabu kan hin irraanfanne kan misoomaa fi dagaaginaa fi gabbinaa fi ceesisuudhaaf halkanii guyyaa nu hojjetan ka hirriban qabne umrii isaanii rabbi haa eegu walii galtii fi wal jalayaatii tokkummaa fi jaalallaa fi urgaa nu haa kan tokko nu haa godhu Oromoon haa dagaagtu haa guddattu haa badhaadhu. ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችንንም እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን ውድ ልጃችን እንደዚሁም ደግሞ የሀገራችን ታላላቅ ባለስልጣኖች የሆናችሁ እንደዚሁም ደግሞ አስቀድሜ አባቶቼ እንደመረቁትና እንደተናገሩት መቼም ሰው ሲፈጠር ባለ ታሪክ ሆኖ ነው የተፈጠረው። ሰው ታሪክ ሰሪ ነው። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ታሪካዊ አቋም ተክለ ሰውነት አድርጎ ነው እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው። ታዲያ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ባለ ታሪክ የሚሆኑትም ደግሞ እግዚአብሔር ሲመርጥና እግዚአብሔር ሲቀድስ ነው። ውድ ልጃችን በመላው ኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ሁሉ የሚወዱሽ እህታችን አትሌት እህታችን ደራርቱ ቱሉ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ባለ ታሪኳ ወላጅ ሆኖ እናትሽም እንኳን ደስ አለዎት። ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። ይህን ታሪክ ስትሰሩ ብቻዋን አይደለም እህታችን፣ ብዙዎች አብራችሁ የኢትዮጵያ ታሪክ ሰሪዎች እንዲሁም የመላው ዓለም በዋነኛነት ደግሞ ለኢትዮጵያና ውድ ለሆነችው ለአፍሪካዊት ሁሉ ታሪካዊ ቅርስ ያስቀመጣችሁ እግዚአብሔር ታሪካችሁን አይረሳምና ትውልዳችሁን ሁሉ ይባርክላችሁ፣ ልጆቻችሁን ይባርክላችሁ፣ ጤናችንን ይስጠን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ የሰላም ሀገር ያድርግልን፣ የፍቅር ሀገር ያድርግልን፣ የአንድነት ሀገር ያድርግልን። መላውን ዓለም እግዚአብሔር ባርኮ ቀድሶ በሰላም እንድንኖርና ይህችን ምድር ጊዜያዊ መጠለያ የሆነችውን ሀገር እስከምንለቃት ድረስ ሁላችን በሰላም ተስማምተን ተረዳርተን በፍቅር ተጠምደን የፍቅር ቀንበር እጅግ ያስተሳስራልና ሁላችን ተከባብረን ሁላችን ውድ
ውድ የሆነን የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን መቼም ምድር ታሪክን ታወራለችና ከዚህ የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር ታሪክን ያውቃል ይሸልማል። እህታችንን እውቅና ስንሰጣት ባለስልጣን ሆላችሁ ዘመድ አዝማድ ስልጣን ስትሰጧት ወይም ደግሞ እውቅና ስትሰጧት እግዚአብሔር ደግሞ የበለጠ እውቅና ይስጥልን። እግዚአብሔር የበለጠ እውቅና ይሰጣልና ምድራዊ እውቅና ለትውልድ ያልፋል፣ ሰማያዊ እውቅና ደግሞ የዘላለም መንግስት ያስወርሳልና እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ እግዚአብሔር ያከብርልን። ውድ ልያችን ውድ እህታችን ሁሉ ይወድሻልና ክብርና ላንቺ ለሁሉም ለሀገራችንም ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል። የተከበሩ የአባ ገዳዮችንና የሃይማኖት አባትን በጭብጨባ ወደ ቦታችሁን ትቀበሉልኛላችሁ። ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አቦቲ ገዳፊ አቦቲ አመንታ ኬኛ ጉዳ ገለቴፈና። ከዚህ በመቀጠል የክብር ዶክተር አሊ ቢራ ታዋቂው ጀግናው የሙዚቃ ንጉሶች አንዱ የሆነው ታላቁ አርቲስት የክብር ዶክተር አሊ ቢራ የመጀመሪያው የመክፈቻ ሀገራዊ ሙዚቃ እንዲዘፍንልን በትህትና ጋብዛለሁ። ሀዩ ኬኛ ቤካ ኬኛ አርቲስቲ ቤከማፍ ጃለተማ አከስመስ ሀዩ ኬኛ ከንተኤ አርቲስት ዶክተር ከበጃ አሊ ብራ ገረውልተጅት ዱፉዳን ሰገንታ ከነ ዌሉ ቶኮኑፍ ጀልቀበ ጀቹዳ ከበጀ ጉዳዳን አርቲስቲ ኬኛ ገረውልተጅት ተፌር ሰገንታን ኩን ሰገንታ አዳ ቤከምቲ ኬኑ አትሌት ደራርቱ ቱሉቲፍ ሰገንታ ቆጳየዳ Amaramo Oromo Kansera Jalise Ati sani takko maltu idan san base Ati sani takko maltu adan isan base Maltu adan isan base Obolu asjadi takadudubana Obolu asjadi takadudubana Waljibani siti kotu al-gurfana Kotu al-gurfana Obolu asjadi takadudubana Obolu asjadi takadudubana Waljibani siti kotu al-gurfana Kotu al-gurfana Oromo mo amara kansera jalise Rabbi mo namuma kansera jalise Hati tenya teka maltu adanu base Hati tenya teka maltu adanu base Maltu adanu base
diina ofii malee harki harkaan hin lolu diina ofii malee nutu iftinneesse eenyutu nu jaale eenyutu nu jaale. Harki harkaan hin lolu diina ofii malee harki harkaan hin lolu diina ofii malee nutu iftinneesse eenyutu nu jaale eenyutu nu jaale. Rabbi moo namuma kan seera jallisee Waaqa moo namuma kan seera jallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baasee haati teenya takka maaltu addaan nu baasee maaltu addaan nu baasee. Ilman haadha abbaa walii obboleeyyi ilman haadha abbaa walii obboleeyyi maaliif wal jibbiina akka ilmaan bineeyyi akka ilmaan bineeyyi. Ilman haadha abbaa wali obbolessa ilman haadha abbaa wali obbolessa maaliif wal jibbiina akka ilmaan bineensa akka ilmaan bineensa. Oromoo moo Amaara kan seera jallisee Rabbi moo namuma kan seera jallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baase haati teenya takka maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase. እናመሰግናለን። ይሄ መልእክት ሁላችንም ማሰብ አለብን። መጀመሪያ ኮንግራጁሌሽን ለልጄ ለእህቴ ደራርቱ የዓለም ቻምፒዮና የአፍሪካ ቻምፒዮና ቴንክ ዩ። የጀግናው ታላቁ አርቲስት አሊ ቢራ መልእክት በኦሮምኛ በአፋን ኦሮሞ አሁን የተጫወቱት ሙዚቃ እኛ የሙዚቃው ትርጉም በደንብ ሳይገባን አስቀድሞ የተጫወቱት ነው። ባጭሩ የአንድ እናት ልጆች ነን የሚል ነው የተጫወቱት። ኧረ አጨብጭቡና አመስግኑ። እውነትም የአንድ እናት ልጆች ነን። በቃ ፔሬድ። እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የዕለቱን ዓላማ ፕሮግራሙን ዓላማ አስመልክቶ ቢልልኝና ሜሮን አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፋሉ። ወደ እነሱ እናልፋለን። አርቲስት አሊ ብራ ዶክተር ከበጃ አርቲስት አሊ ብራ ጉዳ ገለቴፈና ዌሉሳ keessatti akkuma beekamu yeroo baay'ee waa'ee jaalalaa waa'ee tokkummaa waa'ee wal kabajuuti kan inni weellisu weelluunsaa amma nu dhageessises akkasuma akkuma isinuu beektan waa'ee tokkummaa nuti ilmaan haadha tokkooti adda wal qooduu hin qabnu ergaa jedhu qabdi ulfaadhu jiraadhu jannaan አሊ ብራtiin የተከበራችሁ እንግዶቻችን የኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የእውቅና ፕሮግራም አስመልክቶ የተዘጋጀውን አጭር መግለጫ አቀርባለሁ። ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ መጋቢት 13 1963 ዓ.ም በበቆጂ ከተማ ተወለደች። በልጅነቷ ፈረስ በመጋለብና ሩጫን በማዘውተር ወደ አትሌት ስፖርት እንቅስቃሴ የመጣች ጠንካራ ተወዳዳሪ አትሌት በመሆንና በልዩ ልዩ የሀገር ዓለም አቀፍ ውድድሮች በመሳተፍ ውጤታማ ሆና ብቅ ያለች ጀግና አትሌት ነች። 1992 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በባርሴሎና በ26ኛው ኦሎምፒክ ጨዋታዎች በተደረገው የ10000 ሜትር ውድድር በማሸነፍ የመጀመሪያዋ ጥቁር አፍሪካዊ ኢትዮጵያዊ በመሆን በዓለም የስፖርት ቤተሰብ አይን ውስጥ የገባች በተለይም የሀገራችን ስፖርት አድናቂዎች እንባ አንብታ ያስለቀሰች ያስደሰተችና ያስፈነጠዘች ወርቃማ አትሌት ነች። ሞቅ ያለ ጭብጨባ የለው።
በአትሌቲክስ ውድድር በቆይችበት 22 ዓመታት ጉዞ ውስጥ በርካታ የ10,000 ሜትር የሀገር አቋራጭና የማራቶን ውድድሮችን በማሸነፍ ሀገሯን ያኮራች ህዝቧን ያስደሰተች አትሌት ከመሆኗም በላይ የአትሌቲክስ ስፖርት ውድድርን ካቆመችበት ጊዜ ጀምሮ የብሔራዊ ቡድን ሴት አትሌቶች ተወካይ በመሆን ለተወሰኑ ዓመታት ካገለገለች በኋላ ወደ ንግድና ኢንቨስትመንት በመግባት ከስፖርቱ ራቅ ብላ ብትቆይም የዛሬ 3 ዓመት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን ስራዋን ከቅርብ ጓደኛዋ ከሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ጋር በማካሄድ የአመራር ብቃቷን በማሳየቷ የምስራቅ አፍሪካ አትሌቲክስ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የአፍሪካ አትሌቲክስ ኮንፌዴሬሽን የካውንስል አባል በመሆን የስራ ድርሻውን ለክፍለ ሀገሩ አትሌቲክስ እድገት በመሰራት ላይ ስትሆን በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት በመሆን ባላት የተፈጥሮ ስጦታ ባካበተችው የስራ ልምድ ፌዴሬሽኑን በብቃት እየመራች ትገኛለች። ከዚህም ባሻገር በልዩ ልዩ የሀገራችን የማህበረሰብ ተሳትፎ ላይ በቅንነት በመሳተፍ ውጤታማ የሆነች በብዙ ተግባራት አምባሳደርና የክብር አባልነት በክብር አባልነት በመስራት የምትገኝ እንቁ አትሌት አመራርና በጎ ፈቃደኛ ናት ብንል ማጋነን አይሆንም። ከዚህ መሰረታዊ ሀሳብ በመነሳት የኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የእውቅና ፕሮግራም አስተባባሪ ኮሚቴ በማቋቋም ለሀገር አስተዋጽኦ ያደረጉና በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸው ግለሰቦች በህይወት እያሉ እውቅና ቢሰጣቸው ራሳቸውን በማስደሰት ለቀጣዩ ህይወታቸው የመንፈስ ጥንካሬ ከመስጠቱም በላይ ለታዳጊዎችና ለወጣቶች ትልቅ መነሳሳት በመፍጠር ጠንክረው በመስራት ለእንደዚህ ታላቅ እውቅና ፕሮግራም መድረስ እንደሚቻል የሚያረጋግጥ ተግባር ላይ እንደሚያደርስ በማመን ይህንን ሀገራዊ እውቅና ፕሮግራም ከተለያዩ ክንዋኖች ጋር ተዘጋጅቷል። ትንፋሽ ለመውሰድ ነው። አመሰግናለሁ። ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ እንኳን ደስ አለሽ። የኮማንደር ደራርቱ ቱሉ እናት፣ ቤተሰቦች፣ ጓደኞች፣ አድናቂዎች እና የሥራ ባልደረቦች እንኳን ደስ አላችሁ። ከፍተኛ አመራሮቻችን ሁልጊዜም በልማታችን መስመር ስለጎናችሁ ለደራርቱ አድናቆትም ግንባር ቀደም መሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ሁላችሁም ታዳሚ ጥሪ የተደረገላችሁ ደራርቱ በዛሬው ቀን ንግስት ስለሆነች እንኳን ደስ አላችሁ። በተለይም የሀገራችን ሰንደቅ ዓላማ በልዩ ልዩ አትሌቲክስ መድረኮች ሲውለበለብ የሀገራችን በጎግሳ ሲገነባ በልዩ ሁኔታ የሚደሰት የሀገራችን መንግስት ከፍተኛ አመራሮች፣ የክልልና ከተማ አስተዳደር ፕሬዝዳንቶች፣ ከንቲባዎች፣ ሚኒስትሮች፣ አጠቃላይ የስፖርት አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ የሚዲያ አካላት በኤቢሲ እና በኦቢኤን ቀጥታ ስርጭት ይህንን ልዩ እውቅና ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። እናመሰግናለን። መጋቢት 2013 በስካይላይት ሆቴል ሀዬ Hayyee egaa animmoo yeroo bal'aa sin jalaan fudhadhu haa ta'uti garuu kaayyoowwan gaggabaaboo dhimma itti waltajjiin kun qophaa'e ibsuu barbaade kabajamtoota keessummoota keenya gootittii Daraartuu Tulluun dubartii Afrikaa yeroo jalqabaaf meedaaliyaa warqee oloompikaa mo'attee alaabaa biyya keenyaa ol qabdee fi guddattootaaf fakkeenya ta'uu isheef beekamtii kennuuf namoota biyyaaf oolan osoo jiranii galateeffachuunis amaleeffatamuu akka qabu waltajjiin kun kanaaf fakkeenya ta'a. Hojiiwwan tajaajila tolaa yookiin dirqama lammummaa adda addaa irrattis dammaqinaan hirmaachuudhaan akkasumas immoo geggeessummaa ispoortiidhaanis atleetii milkooftee waan taateef muuxannoo isheen namoota biraatiif qooduuf kanaaf kaayyoonsaa inni kan biraa ammootu atleetii xiyyeeffannoon isheef malu akka taate mul'isuuf atleetii kabaja qabdu waan taateef kabaja kennuufiin dirqama waan ta'eef warreen kaanis karaa isheen irra dhufte kana yeroo isheef beekamtiin kennamu jaraafis fakkeenya ta'a waan ta'eef karaa isheen irra dhufte akka isaan hordofaniif atleet Daraartuun seenaa dorgommii ishee keessatti biyyaaf uummata isheef meedaaliyaawwan warqee 35 birrii 12 fi naasa 15 argamsiisuu isheetiif beekamtiin kennamuuf kun qophaa'ee jira. Ishee galateeffachuufidha. Baga gammaddee Daroo. የተከበራችሁ እንግዶቻችን ከዚህ በመቀጠል የዛሬዋ ቀን ለጀግናዋ አትሌት ደራርቱ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያን ባለውለቶቻችን በማክበርና በማመስገናችን የምንኮራበት ታላቅ ቀን ጭምር ነው። ይህንኑ የጀግናችን አትሌት የምስጋናና የእውቅና ቀን ያስተባበረው ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆነው የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌላው የማራቶን ጀግና አትሌት ገዛኝ አበራ የእንኳን ደህና መጣች ንግግር እንዲያቀርብ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን።
Egaa sagantaan kun beekamtiin kun gaafa qophaa'u daraartuudhaaf qofa miti. Jiraattota biyya keenya addunyaa atleetotaaf warreen ogummaa kaan keessa jiran hundumaaf kan onnachiisuuf kan kakaasudha. Dammaqinas kan uumudha. Kana milkeessuu keessatti immoo adda durummaadhaan walitti qabaa koree ta'uudhaan akkasumas pireezidaantii ittaanaa Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa kan tahe gooticha maaraatoonii atleet Gazzaahin Abarraa gara waltajjiitti naaf feera haasawaa baga nagaan dhuftanii nuuf taasisa. ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ ፕሬዝዳንትና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ የተከበራችሁ የክልልና የከተማ አስተዳደር ፕሬዝዳንቶች፣ ከንቲባዎች፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴታዎች፣ የተከበራችሁ ልዩ ልዩ ሀገራት አምባሳደሮች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶችና አባገዳዎች፣ የተከበራችሁ የክልልና የከተማ አስተዳደር ስፖርት አመራሮች፣ የተከበራችሁ የክልልና የከተማ አስተዳደር የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን አመራሮች፣ የተከበራችሁ የብሔራዊ ፌዴሬሽንና አሶሲዬሽን አመራሮች፣ ክብርት አትሌት ደራርቱ ቱሉ በዛሬዋ ዕለት የክብር ተሸላሚ የኦሎምፒክ ጀግና የመጀመሪያ ጥቁር አፍሪካዊ ሴት፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የማኔጅመንት ኮሚቴና መላው ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አመራሮች፣ ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ ልዩ ልዩ ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች፣ የቦርድ አባላት፣ አመራሮች፣ የተከበራችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ልዩ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ባለሀብቶቻችን፣ የተከበራችሁ የኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮና ባለድል አትሌቶችና አሰልጣኞች፣ የተከበራችሁ ከልዩ ልዩ ተቋማት፣ ድርጅቶች ጥሪ ተደርጎላችሁ የተገኛችሁ የአትሌት ደራርቱ ቱሉ አድናቂዎች፣ የተከበራችሁ የአትሌት ደራርቱ ቱሉ ቤተሰቦች፣ የተከበራችሁ የሚዲያ አካላት፣ ባለሙያዎች እንኳን ለአትሌት ደራርቱ ቱሉ ሀገራዊ እውቅና እና ሽልማት ፕሮግራም በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን እላለሁ። በዚህ ስካይላይት ሆቴል የተዘጋጀው ሀገራዊ የአትሌት ደራርቱ ቱሉ የእውቅና ፕሮግራም ዓላማዎች መካከል በልዩ አህጉራዊ የዓለም አቀፍ ጀግንነት ተምሳሌት የፈጸሙት ባለድሎች ሊዘከሩ እውቅና ሊሰጣቸው የሚገባ ሕይወት እያሉ በሆኑ በተግባር የማሳየት በፍጻሜ በቀጣይ በአትሌቲክስ ስፖርት ብቻ ሳይሆን በሌሎች ዘርፎች እድል ያላቸው ዜጎችን እውቅና ክብር እንዲሰጣቸው ለማነሳሳት ነው። በመሆኑም ክብርት ደራርቱ ቱሉ የዕለቱ የፕሮግራም አስተባባሪ ኮሚቴ ማቋቋም፣ ከፍተኛ መሪዎች፣ ሌሎች አመራሮች፣ ታዳሚዎች በተገኙበት የአትሌት ደራርቱ ቱሉን የልዩ እውቅና ፕሮግራም ለማዘጋጀት መብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። በተለይም ጥቁሯ የመጀመሪያ እንስት አፍሪካዊ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጀግናችን አትሌት ደራርቱ ቱሉ እንኳን ደስ አለሽ። በአትሌት ደራርቱ ቱሉ የሰጠሽን ውድ እናታችን ወይዘሮ የሺ ወጊን ከነሙሉ ቤተሰብሽ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ክብራትና ክብራን፣ በዚህ ብሔራዊ እውቅና ፕሮግራም ላይ ልዩ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። በመጨረሻም ይህ አህጉራዊ የአትሌት ደራርቱ ቱሉ የእውቅና ፕሮግራም እንዲሳካ በገንዘብ በእውቀታቸው አስተዋጽኦ ላደረጉት ባለሀብቶች፣ ባንኮች፣
ኢንሹራንሶች፣ የቦርድ ማኔጅመንት አመራሮች፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እና በዚህ ስራ ስለተሳተፋችሁ በሙሉ እንዲሁም ለክልሉና ከተማ አስተዳደር ፕሬዝዳንቶች፣ ከንቲባዎች ከታላቅ አክብሮት ጋር ከፍተኛ ምስጋና በአስተባባሪ ኮሚቴ እና በራሴ ስም አቀርባለሁ። በተጨማሪም የዚህ ዝግጅት መስተንግዶ ሙሉ ወጪ ለሸፈኑት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ለክቡር አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም፣ የማኔጅመንት ኮሚቴ አባላት እንዲሁም የኢትዮጵያ ንግድ ስራ ድርጅት አመራሮች ከፍተኛ ምስጋናን አቀርባለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይትባርክ። አመሰግናለሁ። ጀግናው አትሌት ገዛኸኝ አበራን እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ክቡራትና ክቡራን ከዚህ በመቀጠል ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ክቡራትና ክቡራን ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረጉ ድርጅቶች መልእክት ከተላለፈ በኋላ ተዘርዝሮና ተነግሮ የማያልቀው የዓለማችን ጥቁር ኮከብ የሆነችው የአትሌት ደራርቱ ቱሉን ከትውልድ ቦታዋ በቆጂ ጀምሮ አሁን እስካለችበት በመጠኑ የሚያሳይ 20 ደቂቃ ዶክመንተሪ ፊልም ይቀርባል። ይህን ዶክመንተሪ ፊልም ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሙሉ ስራው ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎችን እያመሰገን የቀጥታ ዶክመንተሪ ፊልም ይቀርባል። አመሰግናለሁ። ከበጀምቶታ ኬስሞታ ኬኛ ኢታን ሱዳን ፊልሚ ዶክመንተሪ ሴና አትሌት ደራርቱ ቱሉ በከደሎተ ሼ በቆጂራ ኤጋሌ ሃንጋ አማት ያለ ጅሩፍ ጅሬኛ ሼ ፊልሚ ዶክመንተሪ አገርሲሱቱ ሙልእታ ከራ ኢቢሲ ዳን ከን ሆጀተሜ አፋን አማርፋቲን አከስመስ አሞ ከራ ኦቢኤንን አፋን ኦሮሞ ዳን ከለቲ ዳን ከን ደርቡታ ከለቱማን ገረሲቲስ እንደበርሲን kabajamtoota daawwattoota keenya Skylight irraa tamsaasa kallattii kan simbiraan ga'aatii jirru tamsaasni kallattii har'aa kun keessumattuu atleet Daraartuu Tulluu Baarseloonaa irratti fageenya meetira 10,000 seenaa isheen hojjette kan ittiin galateeffatamuudhaa fi akkasumas beekamtiin kan itti kennamuufidha. Egaa guyyaa har'aa kana Skylight irratti seenaan isheen hojjette guddaadha. Injifannoon isheen galmeessifte biyyattiin atleetota hedduu akka horattuuf ga'ee isaa baahateera. Kanaan